A imaš kaj drobiža? Ja. Katja? Katja? Monika? Ne. Se motiš, da imaš kaj drobiža? Ne, v osnovni šoli sva bile sošolke. Nimam pojma, o čem govoriš. Od 1. do 8. razreda. Ne poznam te. Zakaj prosjačiš na ulici? Kaj se ti je pa zgodilo? O čem ti govoriš? Zakaj si delaš, da me ne poznaš? Jaz sem Martina, no. Katja si. Ne, z nekom se me zamenjala. Ne, sem ziher, da ne. Ne, da imaš kaj, no. Se zmenili. Ma jaz sem iz Maribora. Killing me. Please, you're killing